ole thlir tu le ngai thatu zong zong te hin Vawiin chipai kan buk le theu chewa Vawiin hi judiciary ania general election hazawa mase modi kai khruai BJP le thawhpuite National Democratic Alliance ten government formation chu chanchin kan buat sailai Vawiin chanu dan ni thleng khan an la siam fel thailawa BJP chuan an thurol pui party rang tenena Sawrkarin trom siam turin harsatna lian tak an tok ta ani tichon tuntuma hian India politics sa thar te kan thlir thuak don ani BJP kai khruai National Democratic Alliance chuan NDA leader Narendra Modi chu atam thumna tana Prime Minister ni na chel turin an rot ngatle ta BJP te hian an mani in Sawrkar na an siam zolawa hei wang hian party dang an thawhpuite NDA member tenen Sawrkar na siam turin hanin buat sai meka June ni kwa tun Sunday lawam tura hian India President in Sawrkar thar lak luna hun hi mang tura ruam man ani toni amma ka chuan BJP hian an mania Sawrkar na siam thai tur khopin seat an lan hema an thawhpuite party te NDA member ami minister panhi chau ruat an naya mase tun truma hian an thawhpuite wanga Sawrkar na siam thai ani ta ka wangin an thawhpuite hian engangril runge han put chia ti chu tes na masaber Narendra Modi hian tuntuma hian hamha chonta ani BJP party te chuan heng portfolio rang defense te finance minister te home te foreign affairs te hi BJP party tanga thantlin ten hanchel turani tin thuchua han nei ta ti chuan he thuchua hi hengwangin nge an siam tak ti chu thilpoi mo tak ani ta Trump ni Sawrkar na hanlo siam toa Union Cabinet portfolio chungai lemlo Bharatiya Janata Party thoptu Telugu Desam Party le Janata Dal United JDU ten Cabinet portfolio anchu tatlat maya tichuan Sawrkar rongam din chona tura Modi le BJP tichuan harsatna hantok tamek ani tholeni khan Bharatiya Janata Party BJP tichuan MPC tam taka nena changin Lok Sabha MPC zanhi somlin la mase Parliamentary majority mark hanmu phak turin seat zanhi somsari le panni angaya wangin chu an phak talawa Indian National Congress line BJP laka tloma Sawrkar na siam thailawa hanam tan tiratanga anche thatber tumchu tuntrum MP election a hian antong chomek te boka INC hian party te nau thren khat NDA member ni lo tele Telugu Desam Party TDP le Janata Dal United Party te thlopnan mu chuan Sawrkar na an siam ve thei tho boka ti chuan JDU le TDP te hian hei hi ramchanga lain NDA lama thlopnan pea Union Cabinet Minister mai baka Lok Sabha Speaker hial an chu ta ani India Today le Economic Times te chuan nilai ni khan Cabinet Minister te ruam manna felfai tak siam turin meeting nei ania mase he meeting a hian Sawrkar thar ruangam hi siam fel thailowin meeting hi ti topani hantia tichuan India Today chuan nizan daruk arik madeu khreta live update anei dan chuan BJP thawhtu jinga party poimo berber panhi Chandrababu Naidu kai khruai Telugu Desam Party TDP tele Nitish Kumara kai khruai Janata Dal United tachuan MP Som Parukle MP Som panhi hanneya Chandrababu Naidu kai khruai Telugu Desam Party te hian Sawrkar thar han siam puidonani chuan Union Cabinet Minister seat pali han phutani ti han pongjara tichuan Nitish Kumara kai khruai Janata Dal United tachuan Sawrkar na han siam puidonani chuan Minister Pathum han phut bok ani hei ringot po hi Sawrkar masa melmang tidanglam dor thai tu tur hani towa heti rol hian BJP thawhtu te Sinde Shiv Sena seat sari nei te Chirak Paswan LJP ten MP seat nga han nei boka hengte hian minister panhi ve han phut bok BJP le Narendra Modi tan chuan luhai na tham hatling ta khop maya hei mai hi alani talo fo maya Telugu Desam Party TDP hruaitu Chandrababu Naidu chuan Cabinet Minister han phut baka hian Lok Sabha Speaker chu an party tangin hanum turani tin a phut bok ani
India Today hian report an pek jaldan chuan BJP hian an thawhpuite party telakatangin norna nazok antong chhojela heiwang hian defense minister te finance minister te home minister tele foreign affairs baka infrastructure development te welfare te youth affairs te agricultural lampang te chu Bharatiya Janata Party chungatangin kanchal turani hantia hebaka hian railways and road transport baka Sawrkar scheme poimo kalpui thaina tur union cabinet minister post thengkhatdang tepo BJP tranga chel turin handu veboka khang kan han soilan tak union minister post zongjong atang khan BJP chuan an thawhpuite lakatranga lolo shraman beisai thu han pungjara abak minister seat danga te han thawhpuite party te hi an pedona an siamram dona ni tin han soiboka tichuan an thurol pui party te tang hian BJP chuan han pom thai chin chu Panchayati Raj and Rural Development Ministry chu JDU in han changanga Civil Aviation and Steel tachu Telugu Desam Party ten han changang tin han pompui thaya Shiv Sena Party tekuta Industry lampanga mopurna lian takmai Minister Chanvok pek han tiamboka mase hei hi Janata Dal United tele Telugu Desam Party ten han thilphutang halani chuanglawa tuna hian Minister Chanvok poimo takmai Minister of State te Finance Minister chungchang tele Defense Minister tur chungchang te baka hetiangang post poimo dang thren khat te hi soihona kalpui mekani antia India Today chuan ama NDA Sawrkar kanlo mutonen khan tuntuma hi chuan danglam tak ani donin hariata BJP hian anthurol pui party tenen hian Sawrkar na siam ngai antum donani chuan ministry lian tak mai chal tu tourism te MSME te skill development te art science te social justice le empowerment te chu Minister Chanvo Hanchal Tirtur Hanpun Zarto Baka Hian Hanpek Telnge Atul Donin Halangani Hantia Hebaka Hian Chandrababu Naidu Chuan Lok Sabha Speaker Post Chu Akai Kroi Telugu Desam Party Ten Chal Turin Haphut Telboka Vawiin BJP Chuan Hanlungoina Turin Thaito Panchua Hantheb Meka Deputy Speaker Zok An Offer Mekani Tin Han Report Bok Telugu Desam Party te hian hei chau hi han phut alani chuanglawa Andhra Pradesh State Tan Special Status Peturin han phut boka Central atanga Tranpuina Fandang Tamjok andon thaina turin he thil hi han phutani hantibok hetianga Sawrkar den tura buaina han nei tak chungchanga hian The Guardian chuan India General Election a hian World Leaders ten Narendra Modi hian nena hachanta ka wangin lompuina han hlan nuala UK Prime Minister Rishi Sunak te US President Joe Biden te French President Emmanuel Macron te Russian President Vladimir Putin tele ramdang ramthroi tu thren khat ten lompuina hanlo hlan towa tichon Sawrkar thar laklu hun tura ruam man po ahun anhai to leboka Narendra Modi chuan Sawrkar thar laklu na lotel puitur hian Sri Lanka President te Bangladesh Prime Minister te Nepal Prime Minister tepo local turin somna hapechuak to boka tichuan BJP le hanthurol pui NDA te hian Narendra Modi hi NDA leader haniangin Prime Minister tan hian hanpum tlanga mase Prime Minister post tilo ministry poimo tak mai ki ministry tam tak te chu antho pui party te hian hanchu veta defense te finance te home affairs te external affairs te transport te highway tele railway te achangtur minister chungchanga hian lungrol takin thutluk na ansiam fel hlei theilawa BJP chuan Vawiin zirtopni vela hian Sawrkar tharlaklu tura cabinet minister tu tachu puanjar man ani donani ti anlo soitoa mase hetianga harsatna haum takawang hian ti khotlai hanita Sunday tlailam thlengin ti khotlai haniri donani tin hanpuang jarani hantibok tichon The Guardian hian han report jaldan chuan Rahul Gandhi kaikhroi INC le han thawhpuite India block ta chuan Deputy Prime Minister seat pek han tiam baka Janata Dal United nen hian antan kongjal takin han hon saka Andhra Pradesh State chu Special Status pek han lo tiam to bokani hantia mase BJP hian Telugu Desam Party le Janata Dal United Party ten han thopna nukdoka India block lama han bet chu handu don lo wangin Sawrkar thar hi handinani poin India rama coalition government loading to zongjong zinga
tun truma Sawrkar thar handin tura hian party ranga cabinet minister hanin chopol na sadber trum hani donin hariata Trump kalto lampanga BJP du dananga scheme rang kalpui thinang kha tun truma hichuan ti thei hani lo mai thei ni hantibok tichuan the economic times sin voin chama darsom pakhat vela live update anei dan chuan voin hian BJP kai khruai National Democratic Alliance NDA member 10 Parliament House in hukhom na hanaya heta hian danang tak formal takin Narendra Modi chu atram thumna tan Prime Minister nile turin hannem heta mase hetiang hani meklai hian Sawrkar tharlak lu huntur oath taking ceremony neini tur chu achiang thei talawani hantia heti lai hian New Delhi Narendra Modi kai khroinan huaya Sawrkar ruangam government formation chungchang soiho turin Narendra Modi le Telugu Desam party khroi tu te Janata Dal United khroi tu te le Shiv Sena party khroi tu te LJP party khroi tu te chuan meeting poimo tak mai hanaya he meeting hian key portfolio kanti amma kanron soitak ho ministry poimo taka minister ni na cheltu tur chungchang hi ngai tu ania soiho na discussion hi kalai me kania engma halachiang lawani anti Sawrkar tharlak lu huntur Sunday tia hanpun hi confirm halani chelo wang ania voin hian BJP le anthurol pui NDA te hian Sawrkar thar din tur hian portfolio rang te hanching felman don MT chu lo thlir phut mai teang